guyaan harka waan addaa tanaan nattahee hoggayyuu yaada nu fayyaan qabnu garaan nu madaa jiraanna hogguu of keessattaada halkaniif guyyaa tanteenya gaddaa. Ilma muslimaa kan xiqqaa fi guddaa booyaa jiraatan bakkuma hundaa rakkoo namaattee yaa Rabbii guddaa yoomnarraa guuteen qoflee gammadaa nabii rahmataa Muhammad amiini irrattaa bu'uu nagaaf rahmanni hilee nam keessaa erge rahmaanii saboota tolee hundi hayaanni isarraa argamaa haalli gaariini. Gara laafaa namaatii baruu yoo feetanii Rabbiin ol fuudhee sadarkaa isaanii wallaaltuun asii isan rabsanii fidaaqe haa ta'uu wallaahi ani masjidaaf quraan biddaan gubatu ergamaa lama kan addunyaa guutu nagaaf rahmanni irraa jiraatu osuma lubbuun nu keessa jirtu beelladaan faransi kan malleen taatu. Abaarsi Rabbii sirraa haa jiraatu rasuula Rabbii kan arrabsitu argaa dhagahaa callisuun taatu lubbuun koo fidaa isa haa baatu. Yaa Rabbii guddaa shariika hin qabne zalaalam turuu mootiin shaaramne hedduu rakkannee jiruu dadhabne karseen nu dhabne diinkee baadhanne addunyaa irratti saree hanqanne hidhaa fi ajjechaan nurraa hin dhaabbanne nu harka keenya sitti ol qabne kan nu jabaattu sitti hin jabaanne dafii nu furii nasriif dheebonne jechisaa dammaa afaansaa keessaa garuu keessisaa hadhaa hargeysaa maqaa Sallallaa maqaaf kanniisaa hojiinsaa immoo akka tiitisaa takkaarraan garree nu deema isaa. Ammaan hubadhee wanni kun tiitisaa eegarraa dhabee an faayidaasaa maal anaaf godhaa gaagura keeysaa amma ka'eetiin ifirraa baasaa. Kaniif guyyaa nusi kadhannaa hedduu rakkanneen nusi waywaannaa guyyuma guyyaan baasa arginaa diin keenya tuqan maaltu wayyina gurraan dhageenyaa ijaan arginaa.